Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira Isano TV Official, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Ibikorwa byo gusenya FDLR bishobora gutangira mu Kwakira 2025. Ese muri uku kwezi kwa 10 uyu mutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uzaba wamaze kwirukanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Reka tubigarukeho, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Urwego ruhuriweho rushinzwe gusuzuma iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rwemeje ko ibikorwa bishyigikira kubahiriza aya masezerano bizatangira kuva ku itariki ya 1 Ukwakira. Bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rihuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda, Togo, Leta ya Qatar na Afurika Yunze Ubumwe. Riragaragaza ko hari inama y'iminsi 2 yahuje abahagarariye u Rwanda na Congo n'izindi mpande zose yabaye ku itariki 17 na 18 Nzeri. Bahuye ku nshuro ya kabiri Washington bagamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington ku itariki 27 Kamena hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Repubulika y'u Rwanda. Mu byaganiriweho hariho ishusho y'ibibera ku rugamba n'amakuru y'ubutasi azashingirwaho mu gushyira mu bikorwa ibikubiye muri gahunda y'ibikorwa igamije kurandura burundu umutwe wa FDLR n'imitwe yitwaje intwaro. U Rwanda na Congo byashimangiye ko mu gihe FDLR izaba yaranduwe burundu, u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi. Impande zombi kandi zemeranyije kuri gahunda y'ibikorwa bya gisirikare Operation Order igamije kwihutisha iyubahirizwa rya CONOPS. Riti impande ziganira zemeranyije gutangira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'ibikorwa bya gisirikare Operation Order kuva ku itariki ya 1 Ukwakira 2025. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yanditse ko amakuru yahawe n'abantu batatu bafite aho bahuriye n'ibi biganiro yemeza ko ingamba zose zigamije kugarura amahoro hagati y'u Rwanda na Congo zigomba gushyirwa mu bikorwa bitarenze impera za 2025. Amakuru avuga ko ibikorwa bya gisirikare bizakorwa na FRDC byo kurandura burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR bizatangira hagati ya 21 na 31 Ukwakira 2025. Biteganyijwe ko iyi mirimo izarangira mu minsi 90 kuko nibwo biteganyijwe ko ibikorwa byo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizaba byarangiye. Byatangajwe ko iminsi 90 ivugwa mu masezerano y'amahoro yari yashyizweho yo gusenya FDLR n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Congo itahise itangira kubarwa amasezerano agishyirwaho umukono, ahubwo yatangiye kubarwa kuva igihe inama ya mbere ya GCM yateraniye muri Kanama 2025. Hanyuma rero mu mezi ashize habaye ibiganiro bikomeye byahuje ibihugu byombi, Congo, u Rwanda, bifashijwe n'abahuza mpuzamahanga. Aya masezerano rero akaba yaragiye yemeranywaho ariko abantu bakaba batabona ko yatangira gushyirwa mu bikorwa. Hari inyungu rero zishobora kuboneka mu gihe byaba byubahirijwe, kuba Congo yabona amahoro arambye mu burasirazuba bwayo ahari ibikorwa bya gisirikare n'amabuye y'agaciro akomeje gutera amakimbirane. Ku Rwanda kurandura burundu ikibazo cya FDLR kimaze imyaka myinshi kivugwa nk'icyorezo, ibi nabyo byaba ari byiza kandi byatanga umutekano ku Rwanda ndetse no muri aka karere ibibazo by'intambara zituruka mu burasirazuba bwa Congo bikaba byagabanuka. Icyakora hari imbogamizi zishobora kuzahura aya masezerano ashobora kuzahura nazo. Kuba hari imitwe nka FDLR yamaze kwinjizwa mu gisirikare cya Congo ku buryo bigoye cyane kubutandukanya n'abasirikare ba leta. Mu gihe leta yabikomeje gutera inkungu uyu mutwe wa FDLR, kuwuha ibikoresho cyangwa kuwufata nka bamwe mu bagize ingabo za Congo byagorana cyane kubarwanya cyangwa kubakura muri Congo. Hari icyizere gike hagati ya Kigali na Kinshasa. Hashize igihe kirekire buri ruhande rushinja urundi gufasha umutwe runaka. Politike y'imbere muri Congo nayo ntabwo inoze neza ku buryo nta cyizere cy'uko ibyo bemeza bazabikora, kuko ni kenshi Perezida Tshisekedi n'intumwa ze bagiye bagira ibyo bemera nyuma ntibabishyire mu bikorwa.
Abaturage rero mu burasirazuba bwa Congo bamaze kurambirwa amasezerano menshi atarigeze agira icyo ahindura ku buzima bwabo. Umutwe wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni umutwe umaze imyaka itari mike mu burasirazuba bwa Congo, ukaba warahashinze ibirindiro babifashijwemo n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. FDLR rero yagiye igaragara mu bikorwa byo guhungabanya umutekano imbere muri Congo, ndetse bagashaka no guhungabanya umutekano mu Rwanda, dore ko bamaze igihe kinini bakorera hafi y'umupaka utandukanya u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bagiye bashinjwa ibyaha bitandukanye byatumye uyu mutwe witwa umutwe w'iterabwoba. FDLR ifite ingengabitekerezo igenderaho, hakaba ari abavuga yuko iyi ngengabitekerezo yaba ari ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza gukwirakwizwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, n'ababyumva kimwe n'abo ba FDLR cyangwa se ababyumva kimwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Iyi ngengabitekerezo y'ivangura niyo yaje gukomereza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bituma bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Congo bagirwaho n'ingaruka, bamwe baricwa abandi barameneshwa barahunga. Umutwe wa FDLR ukaba waramaze kunywana n'igisirikare cya Congo, dore ko benshi muri bo bari mu mitwe itandukanye ya wazalendo ifatanya n'igisirikare cya Congo mu ntambara kirimo hagati yacyo n'umutwe wa M23. Uyu mutwe wa FDLR ukaba ukomeza kugenda ufatanya n'igisirikare cya Congo, nabo bafatanyije kurwanya M23, ariko banatekereza ko ngo igihe gishobora kuzagera bakifuza kuza guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Icyakora ibyo byifuzo byabo kenshi ntabwo byigeze bigerwaho, ndetse ubuyobozi bw'u Rwanda bwagaragaje yuko budashobora kumvikana n'aba ngaba bitewe n'ingengabitekerezo ibaranga, ko ahubwo bakwiriye kuva mu mashyamba bagataha bakaza kubaka urwababyaye. Nahangiye gusoreza ikiganiro nari nabateguriye. Ndabashimiye cyane kuba mwari mugikurikiye, mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Reka nibutse abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, abayikoze namwe ndabashimiye, mwibuke gukanda like, muduhe ibitekerezo kandi musangize ibi biganiro abantu benshi kugira ngo bijye bibageraho. Naha rero nsoreje, reka soze mbifuriza umunsi mwiza, ibyo mukora byose bibabere byiza. Ibiganiro ku Isano TV Official nakagaruka.